Ngasigi oiba tongan ba collection khara miyam da kudol tamjage infiltration dagi demography da ahongba lakpana khunagi tangdu leita bada hena so lakpa yai haiba Modi gi ophamna ahan boin kudol tamjage Prime Minister Narendra Modi na miyam da saksin wa thamladuna lebak asida lona yadabum ong da sangsilakpa amadi external forcing na lebak asigi unity bu matam sangna tugaina bu khona duna lakli haiba wafam asi thamjraga video asibu meng tabiri ba punmakpu taramna okchari amasong ikai khumna butchari Hauzik lebak asida leiriba khunagi tangdu leita bada khwaidigi chauna singnaba oirakliba asi demography gi oiba ahongba lanana bu khonarakpa thong sing haina pongdokre wapam asi New Delhi da pangthokpa Rashtriya Swayamsevak Sangha RSS ki centenary celebration da miyam da wangang bada pongdoladuna PM Modi na hai mamangaidagi hauna lebak asigi khunai da thawai hapliba asi unity in diversity na oiduna laklibani adubu ngasidi caste lol regionalism amadi extremist na chingbasing na kunai asibu tokhai tanaba silakpana maram oiraga kodongsa daba kaya mayongnari adubu hairi bahiram sing asina lebak asida leiriba kunai asibu mampangal sonthan bading amlo heri social equality haibasi social justice leiraba matamda lakadaba potchakni social justice haibasi national unity lehenduna sangat pachangi adubu ngasidi lebak asigi social equality da singnaba kaya thorakle singnaba sing asigi manungda lebak asida lona yadaba maongda changsilakpa infiltration gi thawng asisu amani hairi infiltration na lebak asigi demography da ahongba lanana bu honarakliba thawng asina hena nungnangningai oi thawng asi maipakna thengnaba ngamnaba honaba tangai phade haiki PM Modi na makata raduna demography da ahongba lanana bu honarakliba thawng asi internal security ga mari leinaba issue amani thawng asi yengsinduna lebak asigi khunai gi tunglam chatta tangdo leitaba lehenaba hotnaba tangai phade masina maram oiraga chahi asigi independence day gi thoramda red fort ki miyam da wangang bada lebak sinba thungna demographic mission chatharagani haina lauthokibani infiltration amasung demography da ahongba lakpagi issue khakta natna lebak asida leiriba khunai na atopa lebak ta similon gi damak tangjabagi khudongsa dabasu mayoknari atopa lebak ta similon gi damak tangjaba haiba se leba asigi unity kai tharangnabagi thawng oigani masibu thengnaba ngamnaba center da leiriba NDA gi lengakna self reliant oiba lambida changsinaba hona duna lakni lengakna hairiba khudongsa dabasing ase yengsinduna khonglei thuna issue asigi solution puraknaba amasung lokotpam thokpa security gi thabak tharamseng lokatuna lakli ngasi pawbada issue asiga mari leinana lengakna lokotpa thabak tharamseng mai pak tuna lakli haiba yari demography da ahongba laanana bo honariba se kanagumba kharana lautuna duna chatharakpa thabak thawngni haiki thawramadda Prime Minister Modi na Indian currency da ahanbo oina Bharat Mata gi saktam biakpa protest stamp amasong commemorative coin launch tawki PM Modi na hai lupa chamagi coin asida nakalamadana national emblem yekli adugo atoppa nakaldana Bharat Mata gi saktam yekli protest stamp ase kumja 1963 gi Republic Day period ta RSS na saruk yakiba adubu ikai kumnabu utpoina launch tawbani haiki makatana US ka tarif war tawnakhraba matung ahan boina Modi ga Trump ga Malaysia da unagadori United States na India da awangba tarif thamjilakpadagi US amasung India gi marakta tarif war thoktuna lalon itiki matangda ungkhatna khraba matung ahan boina Prime Minister Modi amasung US ki President Donald Trump Malaysia da unagadori haina agency gi pauna phongdorongli saliba tha asi luisilakpada Malaysia gi Kuala Lumpur da pangtokadaba Asian Summit PM Modi amasung Donald Trump animak saruk yagadori humbudraga taret chuba Asian Summit ki damak PM Modi tha asigi kunga taruk natraga kunga tareta Malaysia da chalaba yai hairi summit asida saruk ya biyu haina Malaysia na President Donald Trump dasu chepau tha kiba laikre karigumba Trump na summit asida saruk yaragani haina phongdorok labadi US amadi India gi tarif war gi matungda lebak ani ki luchingba sing asina ihan hana thengnaba oigadori US amasung India gi mari ase US na India da thamrakiba tarif na maram oiraga haukiba tha ani ahum asida marai chai charakibani lebak ani gi oiba diplomatic relation marai chai charakpadagi US na India ga yengchinariba Pakistan da hena naksin ki bagi pibam punamangna unakre masida natna President Donald Trump na hanjin telephone torokpada Prime Minister Narendra Modi na Trump ki phone pai ki dabasu laiki hairi makatana October ahumbu kotuna separation day haina laukthokuna National Highway 2 da pung 12 ki shutdown tawgadori tha asigi ahumbu kangpokpi da base tawba Committee on Tribal Unity kotuna separation day haina laukthorokpaga loinana numit asigi ayuk pung 3 tagi nungthil pung 3 phawba
ꯄꯨꯡ 12ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 2 ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯔꯤꯡꯗ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯀꯣꯇꯨꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯊꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯦ 3 2023ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯍꯤ 3 ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯛꯆꯥꯛ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯥꯖ꯭य ꯁꯚꯥꯒꯤ MP ꯅ ꯄꯨꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯛꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ 3ꯁꯨꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯄꯨ ꯀꯣꯇꯨꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣꯒꯤ ꯂꯝꯕꯨ ꯅꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯈꯣꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 3ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯦꯄꯔꯦꯁꯟ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕ ꯃꯤꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯇꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ RK ꯖꯥꯏꯁꯅꯥꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯅꯝꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯅ ꯅꯝꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯍꯧꯕꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯗ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯁꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯈꯣꯝ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯔꯣꯞ ꯁ꯭ꯀꯤꯞꯄꯤꯡ ꯐꯦꯗरेशन ऑफ इंडिया की रीजनल डायरेक्टर RK जायसनाना ममांग थागी तरग तरेता प्राइम मिनिस्टर दा चेरोल अदु पिसिनखिबनि हाइरि मांगना प्राइम मिनिस्टर दा पिसिनखिबा चेरोल असगी मतंगदा ngasi पाउसी अमना उनबदा मांगना हाइ मणिपुर दा हौजिक नेशनल हाईवे नंबर 2 अमसंग 37 ता फुरुप अमगी मियोइसिंगना फ्री मूवमेंट तौबा याहंदना थिंजिंदुना थमलगली अदुगा नगा फुरुप सिंगी मंगजिल थाबा लुप ओइरिबा यूनाइटेड नगा काउंसिल UNC नसु नगा ताबा मफम सिंगदा हंदक ट्रेड एम्बाग्रोगी खोंगजंग संगसिलुबा यावखि हाइरदुना मणिपुर असि चिंगी फुरुप अनि असिगी प्लेग्राउंड नत्ति हाइना पोंगदरखि नेशनल हाईवे सिंगदा हौजिक ओइरिबा फिबम असिगी मतंगदा मांगना अइबा चेरोल असि ममांग थागी तरग तरेता थाखिबनि चेरोल अदु प्राइम मिनिस्टर की ऑफिसना सेप्टेम्बर 22 दा फंखरे हाइरदुना चेरोल असगी मतुंग इनबा थबक थौरमसिंग लौखटपा हौरे हाइनसु फोंदरगली लोइनना मांगना प्राइम मिनिस्टर दा इदुना पीखिबा चेरोल असगी मतंगदा मरि लेनाबा वफमसिंग फोंदोकपिनाबा खौरांगना ngaidi अदुबु ngasi पावबदि पखुम अमता फंगद्रि हाइरि लेमिनरगलिबा चिंगी फुरुप अनिना मणिपुर असि मखोगी पोंगनाफम लमदमनि हाइदुना नुंगसीद्रबा अमसुंग खंद्रबदि स्टेट असिदा डिमांड तौदुना लांगदुना लेबगी महुत्ता फुरुपसिंग असिना तौरिबा डिमांडसिंग असिगा मरि लेनना मखोगी फुरुपसिंग नमना ताबा स्टेटसिंग द चलगा लेरुगदबनि हाइना सुपोंगदरखि RK जयसनाना मखाताना हाइ मणिपुर असि तोंगान तोंगानबा फुरुप कुंथ्रागा तरुक रोमना खुंदामिनाबा स्टेट अमनि स्टेट असि इंगतपना अमसुंग तंगदु लेताना लहनबा पामि लेबाग असिगी प्राइम मिनिस्टर नसु मणिपुर द लेमिनरगलिबा चिंगी फुरुप अनिना तरुकलिबा डिमांडसिंग मखाताना तौदनबा अकनबा थबक लौखटपियु मणिपुर द बफर जोन थंबिगनु लेबाग असिदा चनरिबा लोगी वांगमदा कनागुंबसिंगना थबक चथरकलबदि मखोगी मथक्ता अकनबा एक्शन लौखटपियु मे 3 2023 दगी चुराचांदपुर रोमदगी हौरखिबा कांगलुक इरांग असिना चुराचांदपुरगी कुमुजांबा मिटै लेकाइगी युम लिसिंग कया मांगनख्रे थौदो अदुदा चेनबा मियोइसिंग हौजिक फावबा फाद्रिबा असि लोगी मतुंगिना फारगा चेराकपियु IDP सिंगबु हानगी मसागी मयुमसिंगदा हंजिलनबियु मणिपुरबु मौगसागी फिबमदा इंगतप्पा हंजिलकनबा प्राइम मिनिस्टर ना मरि लेनबा वफमसिंग फोंदोकपिदुना लौखटपम थोकपा थबकसिंग लौखट्रिबा करिगिनो हाइनसु हंगलखि लोइनना महांगना ममांग थागी तरगा तरेता प्राइम मिनिस्टर दा एड्रेस तौदुना पिसिनखिबा चेरोल अदुगी मरि लेनबा थबकसिंग लौखटनबा था सिगी 25 दा होम मिनिस्ट्री दा खंगनख्रे हाइनसु फोंदोरकलि हाइरि